Assalamu alaikum tuğanlar. Mına жүзім bağı eken. Mına kapilni sisteması mına шланга. Şunu menen su geletken. Mına gördüңөр mü? Mınандай kılıp turup stойка. Стойкаға зым тартып тұрып, мына шу стойкаға мындай. Мынаны болса, мына қазық қылып тұрып, мынаға байлап қойды екен, нерге. Мына ошону менен түрө өреткен да. Көрүңүздөр, мына кеткен эле бак мына. Полностью ушул жүзүм бак экен. 1 гектардан канча жүзүм алат экен? Көкбай. Көкхан. 35-30 тонна. Yok, 1 hektar bizde 1 dekar dur. 1 hektardan çöp alak bu 100 tonnayı aşatma. 100 tonna aşağı. Aşat. Бирок жаман сонун жасаптыр. Жакшы жасаптыр дейт. Не деген сорт экен бул? Ак жүзүмбү же карабы? Çok sultani ak bu. Sultani. Sultani ha биздин Sultani deyine sor. Биздин баягы Хусейни дегенге окшош экен, Хусейн жүзүмгө. Bunu kurdatıp da satsan da bolot. Кургатып сатса да болот, э? Taza satsan da bolot. Силерде бар ушунун көчөтүнө? Var. Bunun köşeti munday bolot. Uzun bolot. Şuradan alıp geçiş gerek eкен да. Биз жактарга түшсө керек, э? Бардыгы эле. Sistemasında gördüğünüz bulacakta sisteması ne bolot? Мынандай эле стойка коет экен. Четтегисин бир аз кыйшагыраак коет экен дагы, анан кийин тетигине алып зымга байлап коет экен да. Анан ортодогулары тигеле болот экен. Мына сугат системасы дагы көрсөтүп койдум да. Bu жерден demir, bu telin zım. Zım eкен бул. Zım tutat bunu hazır. Düşünmeyin. Oo. Bu meme bergende bu çoğuncuk bolot bunda. Oo. Mынандай керек Bunun eкен да bakı мына. jakşı bu 100 tonnayı da aşırat 1 hektarda. 100 tonna мындай эле берет деген. Bu yer jakşı, bu yerde aşat. Bunun toprak da jakşı hazır. Топуракты карап, вообще сонун экен. Сонун жасаптыр. Молодец. Биз дагы ушундай бактарды жараталы тугандар. Жөн эле ушак айым менен жүрүп акыретке барганда эмне кылып келдиң десе, жаллаң эле ушул ушак таркатып Facebook'ta көрүнгөнгө ат коюп жүрдүм дебей. Мына ушундай жүзүм бактарды биз да жасайлы. Мына оңой эле экен тугандар мына. Көп деле мындай баш оорунун кереги жок экен. Балдар жөнөтүш керек. Балдар келип окуп, ушул жүзүм бактарды көрүп кетсе, ушуну жасаганды үйрөнүп кетсе, кем болбойт. Окаты бүтүн болот, наны бүтүн болот балдардын. Ассаламу алейкум тугандар.